Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abanyapolitiki banyuranye muri Kongo bacitse ururondogoro nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Nka Joseph Kabila Kabanga waza ategeka Kongo Kinshasa yinyabije ku rubuga rwa Isi yandika ko byasinywe hagati y'ibihugu nta mahoro arimo. Abyita amasezerano yo kwisabirira umutungo wa Kongo gusa. Uyu waza ari umutegetsi yavuze ko mu bantu bose bari muri Amerika ahabereye umuhango wo gusinya yaba Perezida Amerika Donald Trump, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio cyangwa se Kayikwamana n'Uwungirehe ngo nta n'umwe urebwa n'ikibazo kiri muri Kongo Kinshasa. Agaragaza ko Kinshasa yasinye amasezerano n'abantu batari bo kuko bafitanye ibibazo bazi neza ko batari bahari. Bwana Kabila utavugaho rumwe muri intambara ya Kinshasa na M23 yavuze ko abanyekongo bakwiye guhabwa ukuri kw'ibihari apana kubazana mu mukino w'ikimve wa politike. Hari abandi baturage basanzwe n'abatwara abantu kuri za moto mu mujyi wa Goma bavuga ko babona ibintu nka Kabila nabo bavuze ko M23 agomba kuba yarasinye amasezerano na Kongo muri Amerika kuko batagishaka amagambo menshi ubu bakeneye amahoro. Ihuriro ry'ishyaka PPRD riba mu mahanga naryo ryasohoye itangazo rivuga ko byasinywe ari ibipapuro atari amasezerano y'amahoro kuko ntawe umuturage yagizemo ijambo, bagasaba ibiganiro byaguye bihuje abanyekongo bose. Iri tangazo ryavuze ko igihugu gitezwe na perezida wumva ko ari we uzi ibintu byose mu gihugu hamwe ajya gusinya amasezerano yo guhagarika intambara atabigishijemo inama inteko ishinga amategeko, bagasanga ibyakozwe nta nyungu abanyekongo bazabonamo habe namba. Hari abanyamategeko muri Kongo bavuze ko iki bita ingirwa amasezerano y'amahoro cyahengamiye kuri Kongo Kinshasa igasa n'iyikorejwe ibintu byose ntihagire ikintu na kimwe kireba u Rwanda ngo Kongo barimye ibisinde barayikorera. Nenyabije muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe Perezida Museveni yemeje ku mugaragaro ko umwaka utaha hatana intebe iruta izindi mu gihugu maze imyaka 40 yicayeho kabone n'ubwo bari mu myaka 80. Ibinyamakuru bya Uganda byagaragaje ko Bwana Museveni yavuze ko mu buzima busanzwe adakunda abayobozi birebaho cyane cyane abashaka ko abantu bakorera inyungu rusange kuruta izabo bwite, kandi ngo ibi nibyo byamuranze. Uko kuba ishyaka n'ireme ryashyigikiye kandidatire Jenerali Museveni bisobanuye ko umuhungu we Jenerali Muhoozi Kainerugaba mu mwaka utaha atakiyamaje ku mwanya wa perezida agumana umwanya afite w'umugaba mukuru w'ingabo. Ibinyamakuru byavuze ko nubwo Perezida Museveni agaragaza ko ari we kamara muri Uganda, ubu kuba yemeye kwiyamamaza bigiye kuzamura impaka mu gihugu abantu bibaza hazaza h'abakiri bato mu buyobozi, dore ko imanda nayitsindira azava ku butegetsi bumara imyaka 45 nubwo n'abagihari nta kimubuza kongera kwiyamamaza. Perezida Museveni yasobanuye ko ubwo yajyaga ku butegetsi mu 1946 ubukungu bwa Uganda bwazamutse binyuze mu byiciro bitanu. Ati kandi naremo yiteze ko iki gihugu kizaba gifite ubukungu bwa miliyari 500 z'amadolari mu myaka 5 iri imbere. Museveni yagaragaje ko kugira ngo intego igerweho NRM idakeneye abayobozi bo ku rwego rw'uturere bamunzwe na ruswa cyangwa se badahanira inyungu z'igihugu, ahubwo ko ukeneye abumva amahame y'iri shyaka. Ab'imbere mu ishyaka n'ubu bwose ashaje bafata Museveni nk'ibirangire by'umupira w'amaguru bikomoka muri Argentine, Lionel Messi ndetse na Maradona, ndetse ngo kuzabona umusimbura biragoranye cyane. Banki y'Isi igaragaza ko mu myaka 2 ishize umusaruro mbumbe wa Uganda yongereho 5.3% ugereranyije no mu myaka 3 ishize kuko wageze kuri miliyari 48 z'amadolari uvuye kuri miliyari 45 z'amadolari. Banki ya Afurika itsura amajyambere igaragaza ko umusaruro mbumbe wa Uganda uzakomeza kuzamuka bigizwemo uruhare n'ishoramari ku bikomoka kuri peteroli n'iterambere ry'ubucuruzi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida William Ruto yamaganye imyigaragambyo yabaye ku wa gatatu mu cyumweru gishize avuga ko ari abashaka gusenya imitegekere y'igihugu bayambitse umwambaro wo kwishyira ukizana. Mu butumwa bwa Perezida Ruto yavuze ko bashaka kwava ku butegetsi bakwiye kwibuka ko bifite amategeko abigenga atari ukumvana ku butegetsi nk'usohora itungo mu kiraro uko ari perezida watowe. Perezida William Ruto yagaragaje ko atumva icyo abanyakenya bakomeje gukora imyigaragambyo yo kumusaba kwegura bashaka ndetse nabo bifuza ko ajya. Iyi ni ingingo Perezida Ruto yagarutse mu mpera z'icyumweru nyuma y'imyigaragambyo yabereye hirya hino muri Kenya imusaba kwegura. Muri iyi myigaragambyo abaturage bumvikana cyane mu ntera igira iti Ruto Mansigo cyangwa se rutagomba kugenda. Mu butumwa yageneye abigaragambye yavuze ko yabakurikiranye bihagije ariko atazi neza icyo bashaka. Ati kuri abantu bigaragambye bavuga ibintu bitatu: bavuze ko bakunda Kenya ariko banga abayobozi bayo, bavuze none ibijyanye na manda imwe, ndetse banavuze ko rutagomba kugenda. Ibyo ni ibintu numvise. Yongera ati ndashaka kubabaza ibi kubera ko niba mukunda Kenya by'ukuri nk'uko mubivuga mwitwike igihugu cyanyu. Niba ko kuvuga ko ukunda iki gihugu wibe ikibazo shaka uko tuzabona ibisubizo. Niba mwanga abayobozi ndashaka kubabwira ko urwango ruzana amakimbirane azana urugomo. Urugomo ntabwo ari igisubizo haba ku bushomeri ndetse n'ibindi bibazo Kenya ihanganye nabyo. Aya magambo so yanjye n'aya Perezida William Ruto yakomeje avuga ko atumva ko abantu bashaka ko agenda n'abakwiriye kujya. Ati niba nanone uri kuvuga ngo rutagomba kugenda mumbwire uko mushaka ko ngenda, mureke twibwize ukuri mushaka kuvuga iki. Iyo muvuga ngo rutagomba kugenda gute nagenda? Kubera ko dufite itegeko nshinga nshuti zanjye. Niba mushaka ko rutagenda inama nabagira ni mushaka ubundi buryo bwiza bwo kubikoramo. Ibi nabyo nibyo Perezida yavuze. Perezida yavuze ko bashaka ko agenda bakwiriye kubikora binyuze mu matora bakumvisha abaturage ba Kenya ko bafite ibisubizo byiza kuruta ibyo yabahaye. Ijambo rya Ruto rije mu minsi mike
muri Kenya hari imyigaragambyo biganjemo urubyiruko bashaka kwiyegura kubera ibibazo bitandukanye byugarije igihugu. N'imyigaragambyo yavuye mu kwizihiza umwaka umwe ushize habaye indi myigaragambyo y'urubyiruko yatewe n'umujinya w'itegeko ryo kuzamura imisoro. Perezida Ruto yaje guhagarika umushinga w'itegeko nyuma yo kotswa igitutu. Ubu badepite mu nteko ishinga amategeko ya Kenya basabye ikigo gishinzwe pansiyo yo guhagarika kwiheba harimo Kalonzo Musyoka wahoze ari visi perezida na David Maraga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga kuko ngo bitabira imyigaragambyo yamagana ubutegetsi. Muri Tanzania ho abantu 38 bapfuye abandi 28 barakomereka nyuma y'uko imodoka ebyiri za bisi zigonganye zirebana zigacya. Ni mu ntara ya Kilimanjaro mu majyaruguru ya Tanzania. Umukuru w'iyo ntara Nuruddin Babu yavuze ko amanuka yabaye ku mugoroba wa gatandatu mu karere ka Same. Yavuze ko yabaye nyuma y'uko umupine w'imbere w'imwe muri izo bisi upfumutse bituma haduka inkongi itwika izo modoka zombi. Bamwe barapfa abandi barakomereka muri izo bisi. Abagenzi 22 muri 28 bakomeretse bavuye ndetse basizijwe mu bitaro mu gihe abandi 6 bakirimo kuvurwa. Impanuka zo mu muhanda zica abantu zikunze kuba muri Tanzania akenshi zikegekwa ku binyabiziga bituje ubuziranenge ndetse no gutwara nabi ko bashoferi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aherutse kuvuga ko ahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'impanuka zo mu muhanda. Yatanze urugero rw'imibare yo guhera muri Mutarama mu mwaka kugeza mu kwezi kwa kane igaragaza ko habaye impanuka 322 zishe abantu 775. Iyo niyo ngera y'9% ugereranyije mu gihe nk'icyo cy'umwaka ushize. Itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abantu 28 barapfuye mu muhanda munini ugendwa cyane wa Tanzania Zambia mu ntara mu majyepfo ya Tanzania nyuma y'uko ikamyo yari ipakiye kurenza urugero ibuze feri ikagongana n'imodoka ebyiri. Perezida Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango baburiye babo muri iyo mpanuka. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu Burundi abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baranditswe urunani rwo batavuga n'ubutegetsi bw'u Burundi ruri mu buhungiro rwatabarije igihugu ruvuga ko kizarindimuka gikwiye gutabarwa mu maguru mashya. Iri tsinda ry'abanyapolitiki baba mu mahuriro atandukanye ya politiki ayemewe n'atemewe baba mu Bubiligi basaba buri wese ufite ubwenge kwitandukanya n'ikiramico y'amatora yabaye muri iki gihugu mu ntangiriro z'ukwezi kuko bivuga ko amatora yapfuye uhereye mu gihe cyo kwiyamamaza. Abagabo bavuze ko mu kwiyamamaza abaturage bateye ubwoba n'imbonerakure kandi abantu bose batawe amahirwe angana yo kwiyamamaza bagasanga amatora y'abadepite n'abategetsi b'amakomine akwiye guteshwa agaciro. Ishyaka CNDD riri ku butegetsi mu Burundi ryagukumbye imyanya yose yatanirwa mu nteko ishinga amategeko. Ayo mashyirahamwe y'abanyapolitiki mu Bubiligi yagaye ko umuryango mpuzamahanga n'ibihugu by'amahanga bitwaye muri aya matora kuko aya matora atagombaga kwemerwa kandi bagombaga gushyira igitutu ku butegetsi. Abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bavuze ko bagiye kumuhagurukira ngo ntibazemera ko ishyaka rya CNDD riba akamara mu gihugu kandi ko bagiye gusaba umuryango mpuzamahanga ukotsa igitutu Burundi bagafungura ikibuga cya politiki. Abanyapolitiki bibumbiye mu mashyaka CFOR Arusha, MAP Burundi ndetse na Coalition pour la Renaissance de la Nation udasize na FPD zigamibanga zitaremerwa gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Hanze mabwire ko umukuru w'ishyamba rigenzura ingufu za nucleaire yavuze ko mu mezi make Iran ifite ubushobozi bwo gutangira kongera gutunganya uranium ishobora kuvamo igisasu. Rafael Grossi umukuru w'iryo shami yavuze ko ibitero bya Amerika ku bigo bitatu bya nucleaire bya Iran mu mpera z'icyumweru gishize byangije cyane ibyo bigo ariko si burundu. Aho yavuguruje Perezida wa Amerika Donald Trump wavuze ko ibigo bya nucleaire bya Iran byatsembwe burundu. Ku wa gatandatu Grossi yaravuze ati mugije ukuri nta muntu ushobora kuvuga ko buri kintu cyose cyayoyotse ndetse ko nta kintu na kimwe kiriyo cyangwa se gisigayeyo. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu Israel yagabye ibitero ku bigo bya nucleaire bya gisirikare byo muri Iran ivuga ko Iran hafi gukora intwaro kirimbuzi ya nucleaire. Nyuma Amerika nawe yinjiye muri ibyo bitero imisha ibisasu ibigo bitatu bya nucleaire bya Iran birimo Fordo, Natanz na Isfahan. Kuva icyo gihe ingano nyakuri byangiritse n'izwi. Ku wa gatandatu Grossi yabwiye igitangazamakuru CBS cyo muri Amerika kuri Iran izaba ifite umezi make imashini nkeya zaba zirimo gukora uranium itunganije. Yongeye kuri Iran gifite ubushobozi bw'inganda n'ikoranabuhanga rero baramutse babyifuje bazashobora kongera gutangira kubikora. Iri shami siryo rya mbere ryumvikanije ko ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran bushobora gukomeza. Muri iki cyumweru isuzuma ry'ibanze ry'ubutasi bw'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon ryahishuriwe ibitangazamakuru ryasanze ibitero bya Amerika byaratindije gahunda ya nucleaire ya Iran ho amezi gusa. Trump yashubije n'uburakari bwinshi cyane avuga ko ibigo bya nucleaire bya Iran byashinzwe burundu. Ashinja ibitangazamakuru ko rigerageza ryo gutesha agaciro kimwe mu bitero bya gisirikare byagenze neza cyane mu mateka. Kuri Iran na Israel byemejwe ku gahenge ariko Trump yavuze ko rwose yazatekereza gukongera gutera Iran niba amakuru y'ubutasi asanze ishobora gutunganya niyo mu kugiro kiri hejuru bihangayikishije. Ku rundi ruhande Iran yatanze ubutumwa buvuguruzanya ku ngano y'ibyangiritse. Mu ijambo yavuze ku wa kane umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko ibyo bitero nta kintu kimwe gikomeye byagezeho ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko byangiritse birenze urugero kandi bikomeye. Umubano usanzwe ibibazo hagati ya Iran n'ishami rigenzura ibikoresho bya nucleaire warazambye ku wa gatatu bw'inteko ishinga amategeko ya Iran yahagarikaga ubufatanye n'uwo muryango ugenzura ingufu za nucleaire. Inteko ya Iran yashinje ako gashami kuba ku ruhande rwa Israel na Amerika. Ku wa gatanu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Araghchi yatangaje kuri urwo rubuga rwa X
ko gutitiriza kwa Grossi ko gusura ibigo byarashwe ibisasu akoresheje urwitwaje rwo kubungabunga ubuziranenge ntacyo buvuze, ndetse ko gushobora no kuba kugambiriye ikibi. Israel na Amerika byateye Iran nyuma y'uko muri uku kwezi ako gashami kasanze Iran irenze ku nshingano zabo zijyanye no kutongera ingufu za nucleaire ku nshuro ya mbere mu myaka 20 ishize. Iran ishimangira ko gahunda ya nucleaire igamije amahoro kandi ko ari gukoreshwa mu bikorwa bya gisivile gusa, nubwo ubutegetsi bwa Iran bwanze gukorana n'umuryango ayoboye. Grossi yavuze ko yizeye ko ashobora gukomeza kuganira na Iran, ati ngoma kwicarana na Iran tukabisuzuma kuko amaherezo ibintu byose nyuma y'ibitero bya gisirikare bizagomba kubonerwa umuti urambye udashobora kugirwaho mu yindi nzira uretse diplomasi. Mu masezerano nucleaire y'umwaka wa 2015 yagiranye n'ibihugu bikomeye, Iran yari yemerewe gutunganya uranium kugeza ku kigero cya 3.67% cya uranium itavangiye, ikigero gikenerwa mu bitaro byo gukoresha mu bucuruzi mu bigo by'ingufu za nucleaire, ndetse yari yemerewe gutunganya uko ariko kose uranium yo mu kigo cyayo cya Ford mu gihe cy'imyaka 15. Ariko Trump yavuye muri ayo masezerano 2018 kuri manda ye ya mbere, yavuze ko ayo masezerano atakoraga ibihagije mu kubuza Iran kwerekeza gukora igisasu, nuko asubizaho ibihano bya Amerika mu kwihorera. Iran yarushijeho kurenga ku byo yari yarabujijwe, cyane cyane ibijyanye no gutunganya uranium. Muri 2021 yasubukuye ibikorwa byo gutunganya uranium ku kigo cya Ford, ndetse yigwiza uranium itunganije ku kigero cya 60% ishobora kuvamo ibisasu kirimbuzi bya nucleaire 9 nk'uko Goshami Karoni kabishinzwe kabivuga. Reka nsoze mabwira ko Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas yavuze ko abanyapalestine 81 bishwe, abandi barenga 400 barakomereka mu bitero bya Israel muri Gaza mu masaha 28 yo kugeza ku wa gatandatu saa 6 z'amanywa. Muri kimwe muri ibyo bitero abantu 11 barimo n'abana barishwe mu gitero cyagabwe uruhande rw'ikibuga cyo mu mujyi wa Gaza, nk'uko abakozi ku bitero bya Al-Shifa hamwe n'ababibonye babibwira n'amakuru binyuranye. Amashusho yagenzuwe na BBC agaragaza abantu barimo gucukura mu mucanga bakoresheje ibiganza ndetse n'ibitiyo mu gushakisha imirambo. Igisirikare cya Israel cyavuze ko kitazi by'abakomeretse bitewe n'igitero uretse gusa umuntu ukekwa wari uteje inkeke ku ngabo za Israel. Uwabibonye yavuze ko yari yicaye ubwo mu buryo butunguranye bumvaga ikintu giturika cyane nyuma y'uko umuhanda uracweho. Icyo kibuga cyakoreshwaga mu gucumbikira abantu bataye ingo zabo baba mu mahema. Ahmed Kishawi we yabwiye n'amakuru rero bitanze ahantu hari huzuye amahema, none ubu ngo amahema yazitswe munsi y'umucanga, twamaze amasaha ducukura n'ibiganza byacu gusa. Yavuze ko n'abantu bashakishwa bari hano cyangwa se abakora iterabwoba nk'uko abanya-Israel bivuga, ati n'abasivili bonyine bahaba, abana barashweho nta mpuhwe. Hagati aho Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko yizeye ko agahenge gashobora kwemeranwa mu cyumweru gitaha. Abahuza bo muri Qatar bavuze ko bizeye ko igitutu cya Amerika gishobora gutuma amasezerano agerwaho nyuma y'agahenge hagati ya Israel na Iran kashuje intambara maze iminsi 12 hagati y'ibihugu byombi. Muri Werurwe umwaka agahenge k'amezi 2 karenzweho ubwo Israel yagabaga ibitero bishya muri Gaza. Ayo masezerano y'agahenge yatangiye ku itariki ya 19 Mutarama, yari yashyizweho kugira ngo akurikizwe mu byiciro bitatu, ariko ntiharenze icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri cyari kuba gushyiraho agahenge gahoraho, gutahukana abashimutswe bakiri bazima bari muri Gaza bakaguranwa kurekura imfungwa z'abanyapalestine zifungiye muri Israel, ndetse n'ingabo za Israel zikava burundu muri Gaza. Kuwa kane umutegetsi wo hejuru muri Hamas yabwiye BBC ko abahuza bongereye ibikorwa byabo byo gutuma amasezerano make y'agahenge muri Gaza no kurekura abashimuswe, ariko yavuze ko ibiganiro na Israel bigihagaze. Ku mugoroba wa gatandatu Tel Aviv muri Israel habaye imyigaragambyo isaba ko amasezerano yo kurekura abanya-Israel basigaye bashimuswe bagifitwe na Hamas muri Gaza. Abateguye imyigaragambyo bavuze ko igihe kigeze kurangiza imirwano no kuzana buri muntu wese mu rugo mu cyiciro kimwe. Kibajijwe ku gitero cyo mu gace ka Tifa muri Gaza, igisirikare cya Israel cyabwiye BBC ko cyarashe umuntu ukekwa wari uteje inkeke ku ngabo za Israel zikorera mu majyaruguru ya Gaza. Igisirikare cyavuze kiti imbere y'igitero ingamba nyinshi zafashwe mu kugabanya ibyago byo kugirira n'abasivile, cyongereho kandi ko ngo kitazi ibyo yakomeretse bitewe n'igitero uretse uwo muntu warashwe. Igisirikare cya Israel cyasohoye itangazo ku mugoroba ku wa gatandatu kivuga ko cyishe Akam Muhammad Isa Arisa, umutegetsi ku rwego rwo hejuru mu ishami rya gisirikare rya Hamas. Igisirikare cya Israel cyavuze ko cyamwiciye mu gace ka Sabra ko mu mujyi wa Gaza ku wa gatanu. Izo ngabo zavuze ko ari umunyamuryango bashinze ishami rya gisirikare rya Hamas, ndetse ko ari umwe wagize inama nkuru y'umutekano wa Hamas, kandi ko yagize uruhare rukomeye mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro y'igitero Hamas yagabye muri Israel ku itariki 7 Ukwakira mu mwaka wa 2023. Igisirikare cya Israel cyatangiye kumisha ibisasu kuri Gaza mu gusubiza kuri icyo gitero cyicuma abantu hafi 200, naho abandi 151 barashimutwa. Kuva icyo gihe Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu 56 bamaze kwicwa muri Gaza.